Poštovani sugrađani, pozdravljam vas u ime opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri i pozivam vas da nas se pridružite u subotu 16. septembra na protestu koji organizuju Srpski pokret Dveri i Zdrava Srbija gospodina Milana Stamatovića. Razlog zašto organizujemo ovaj protest je u želji da razbijemo medijski mrak koji vlada Srbijom, kao i potrebi da se suprotstavimo pogubnoj politici Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Organizovanje ovog protesta podržali su Narodni pokret Srba sa Kosova i Metohije Otadžbina, udruženi sindikati Sloga, kao i opljačkani radnici širom Srbije. I sami ste svesni činjenice da je položaj radnika kako u Srbiji, tako i u našoj opštini izuzetno loš. Sve više postajemo jeftina radna snaga koja radi u lošim uslovima i radnik u današnjoj Srbiji može dobiti otkaz bez ikakvih obrazloženja. Radnici u javnom sektoru koji su opljačkani od strane aktuelne vlasti su dodatno poniženi svakodnevnim ucenama i pretnjama. Desetine hiljade stanovnika Srbije je napustilo svoje domove i otišlo u inostranstvo da bi njihova radna mesta zauzele starlete i partijski poslušnici sa kupljenim diplomama. Svedoci smo izostanka bilo kakvog dijaloga među političkim akterima, nestala je živa reč sa malih ekrana, nestala su sučeljavanja i debate, dok sa druge strane caruju otvorena pisma i saopštenja. Malo je reći da je sadržaj tih otvorenih pisama neumesan, a reči kojima se glasnogovornici vladajuće strukture u njima koriste paraju uši i vređaju svakog poštenog stanovnika Srbije. Glas opozicije je u medijima minimalizovan ili ga uopšte nema. Upravo iz tog razloga jedan od ciljeva našeg protesta jeste odlazak ispred zgrade RTS-a u kojima ćemo izneti zahteve rukovodstvu da prestane da bude glasilo vladajuće strukture i postane ono što mu prevashodna svrha jeste, a to je da bude javni medijski servis. Kao takva, RTS je dužna da obezbedi veću prisutnost opozicionim kandidatima i opozicionim političkim partijama, kao i da organizuje emisije u kojima će mišljenja sučeljavati opozicija i vlast na najaktuelnije teme od interesa za građane Srbije. Jedna od takvih tema je upravo koalicija koja je potpisana između Srpske napredne stranke i ratnog zločinca Ramuša Haradinaja na Kosovu i Metohiji. To je još jedan korak ka konačnom priznavanju nezavisnosti Kosova i Metohije od strane vlade Republike Srbije i Aleksandra Vučića. Još jednom pozivam sve vas koji delite naše mišljenje da glasno i jasno kažete ovako više ne može i da nam se pridružite u subotu u 16 časova ispred zgrade Republike vlade Srbije da zajedno krenemo u marš za slobodu, istinu i pravdu, u marš za sve one koji su socijalno i pravno ugroženi pod ovakvom vlašću i marš za bolji život svih naših porodica.